Ukampisa kichuru parlañani ukamiste kartansis que ukama, ¿no? Tatitun ernakabipan, tatitun iglesia pa hiltaña pa ukat parlañani. Walikit kilatanak. Lita siñani ukamaja tatitun sumaruna capa 1 Corintios 15:58. Uka suma textito tatitun arupaja echuro akamsistu hilanako likitanaka. 1 Corintios, libro, apóstol Pablo que el Cataina, Katimpuna ma iglesia Corinto marcanquija o que iglesia que el Cataina. Ucanste acam si pigilana colequitanaka. 1 Corintios, libro, tunca pescani halhat acasti pescatunkas kim sakalconiu hilatanak. Saita sinyan, comac takpachani, tatito narupli tasinyataki. Dios aukin sutipjaro, Jesucristo sutipjar, koyan ajeyon sutipjaro, lita sipjanyani. Amén. Akam siwa. Ukamasti munat hilatanaka. Humanakaja tatitumpi sumsait asipjam. Haniraki sarakaphamti. Tatitun lurabipan hukampi irnakasa. Humanakaj yatiphtao. Tatitumpi mayaki irnaka tanakamah haniu inamayakiti. Tatitoro rasiñani. Alah pachankir Dios tatay akaurasan humarius pagarsma. Mayampi tatay akalugararu purtayanista nayaru markamampi hikisiñataki. Ukampisa hichuro tatay humaru katayasta nayan la caja, chuymaja, ajayuja, amparamarlo hasta tatay. Ukamaraki akamar kamaru tatay, histar tamay chuymanakapa. Con alay coteja katimpun, humana waterimaja pas, apóstol Pablo palcana. Lidia barmin chuymap histaratata. Intinti nyapataki human sumaru nakama. Ukamayo aktaya makauruna tatay. Tatay takpachu imampiwa chiktas makaurasana akaurasan tatay human qollana khayumay kitanim nanak patjaro arunakama yate kanyataki. Amén. Waliki hilanak komaste kontasiñani atencionam tatitun arunakapistañani. Aka tatitun sumaruna kaplit hasta nukaja qilqatawa apóstol Pablo. Abelis kitab khamis tasipistati kitis qilqatayna ka y aka qilqawi aka iujanaka apayataynawa ma iglesiaro kaukante Corintos at markautkanqa uka markan tanta chasirinakar uka iglesia apóstol Pablo utayawayatayna. Amén. Hupawa señani hibasa estan kay fundador, ¿no ve? Ukamistano upawa utayawayataina. Años 50, 51 camarana apóstol Pablo ja ukamarkar purisina utayawayatan machak iglesia. Kaukanisa min saptakilatanaka. Ya? Pero si pikilatanaka kunasa tihupak saraway khatain utayasin ja uskuwayataynaw yaka irpirinaka. Yaka pastor, yaka pekinchiri. A su nombre. A ver, isktabham. Acá kilkat kitis apayatay naka Iglesia Corinturja. Apóstol. Yani kaukir Pablo. Apóstol Pablo. Ya jupaute yawayatayin. Entonces, sopak saranya panpi apóstol sanmuniwa kitata. Saranya pa wani machakan utkanya pa kikiti. Ukaticha timpun pantkata o apóstol na ka machakana kitatanya embajadores sarap kanya pa. Entonces, acá hermanos apóstol Pablo ja utayasin saraway khataina. Ya ka pastoraba ukalugaran seguramente ya ka irpiriwa arkayana. Pero campisa amoy apkamcha acá iglesia ja iglesia Corinto ja kalahan walina karua por khataina. Ya tayar khatainawa kal tayar khatain
ajaitokona huyanaka mantjatay iglesiaro. Litañani, a ver, mira acá sipi. Kunasate apóstol Pablo apayeja sipi. 1 Corintios 3, 1 navelita sinyancha. Paspa kartana, acá sipi. Hilatanaka, nayaste haniu manakaro ajaitokina aman hakina karkama parlap kirismat sipi. Iglesia paro. Amani haitawayataina. Kolyana kayon po kantata haitawayataina. Chaksipi hermanos, haniu kampal hapkirismat. Hanukasti pisi amani hakina karkamakiu parlapsma. Kristunkil asu wawana kaapkasmasa ukama. Asu wawana kaapkasmas ukama. Ukampis kunas ukam Paulo parlanha versículo 3 leita phamcha. Hanch amani tam laikoha humanak taipina unyisinyanak chahwanyanak utkaski. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Kunas utkatainaka unyisinyanak chahwanak. Pero Pablo ni iglesia pasti, Pablo no tayatasti. Apóstol Pablo no tayatasti. Ukatatitun sirvo pa no tayatasti. Pero peor parlas que aquí ukilatanaka. Ojalá y unisinaka utkaspana. Ojalá y ahuañanaka utkaspana. Pero oras hermanos, pero na kapiniu paskataina. 1 Corintios 5 slitañancha. Pashpa kartan pise akam hilatanaka. Hanukasti sapsmawa. Kristur iau siri kasin. Wachok hochanak sarnak kisa. Michas kisa. Yakal yukar yupach kisa. Nyankachaski. Machaski. Luntataski. Ukanakampiha. Hanchi kachasiphamti. O sea ukataipin iglesia nja. Pablo iglesia taipin nja. Sarawai khatay nukatja. Wachok hocha. Kuna hochasa? Kamsach muni wachok hocha. Eso es ya kawarmim. Sayan haniu viuda casara sin pueresquio. Warmini casina, warmi pajacascan, chacha pajacascana, ya hermana na campiu mitisi wa hatain. Amuy aptati, ukawa wacho kahucha. Hichatimpun hermanos, urasaj istasirakiwa. Urasaj hermano istaraktan iglesia na kanja, ukam utkarakita ni jutkaraki. Utkiu kilatanaka, pero campis sipiakanha, kunana campis lorapkatainaka, michanak, ukatsti machirinaka. Wali tristi urasaj kilatanaka. Makuti hermanos nayan tiat ma banda, ni sab kamat kaukir banda chi integrante banda. No, wali untat wanda o cristiano, ni apene haukano tu, wali liki wacha kam tiwul put tukuriwa. Uka choha, wacha uka kiptata, uka sumawan de cristiano uintatapi. Pero hermanos nayan iglesia kaha, aka seka lugaran chikay lokala. Munhan munawa carnaval uruna kahukan nayak past, hani una unchu kirsarkti. Pero naya ukat kam chukantha. Ukaliki hilata hermanos hanko putiul put kitataha chut khaitu koyas kchenha hotamcha kastaniu kamacha sinch puikit ukarato akam sumburum limintas na akam amano unchuktual penkasta hani poniu kamacha puikite urasaha ukama utki katimpun pin ukamut katain hilatanaka ukarnaya istristo hanit urasah iglesia nakan ukamut karak pacha. Chakilatanaka, akalurinaka, kamachis iglesiaru. Walik luri, ma hilakiu señani, ma pastorakiu huchar halantawai, ma untat kulakakiu hilakiu huchar halantawai, hakinaka hanta titru intirja, haniu hermanos ukahilakiu, haniu kamiskit, sinos hermano nakaja ukamakiu. Tak pachanirua. Alta yo esto. Entonces, uka sabina campi, uka lorabina campi ha, iglesia tatitun iglesia nakaparoja, usktanwa langtayanaka. Kun susktanha? Arsunyani, kun susktanha? Tatitun markaparu, tatitun wawanakaparu,
Usktanua langt añanak. Hermanos, es un obstáculo, es un perjuicio para el crecimiento de la iglesia. Amén, sabhancha, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ukataraki, hilatanaka. Pero kaukir hilatanaka tejo kamurasaja, lurapjija, tatituru mapit kutikip tapjanyap. Tatitu narupasiwa, sitejo mahlang tayatak. Tatitun huwana kaparu, ukam lurasaha, ampar luk anamat absuma. ¿Sabes? Mauro, nayar mawa ina pastorao. Haneu nayajiste hermano, iglesia hanak, wale koma puniu. Hasta Pablo na iglesia pasu kamaro purchita ina hadicha. Taki iglesia no tukpachi. No? Mawa ina pastora na isito, kunasati katimpun utkampe ma famoso predicador, Jimmy Swaggart satano. Kunasate uka predicador Asamblea de Dios mundialmente televisión han predicado na wainas que ya más o menos 30 años ni pachat 27 uka ni pachat pastor uka mare que escuchar por itaina porque uka kilaja kamachirita inasa predicta sinja casa de prostitución uka rosarita ina ya acabar predicador famoso isticha ukat pastor sasasito uka mare florija. Ukat hermanos, kuna sukam hiskitu toh nayaruha, porque hupa ukam sarna kanyona taina. Ha? Hermanos, unihtano kamanak, katimpunot kapunitaina. Hermanos, haniu hiwasaha, lugar chureña sakit, ñanca supayaro. Jesucristo hiwasaroha, hausasistu akaurakinha, Hupan soldado pañataki latanaka. Supayam pinuta sinyataki. Amen. Sabkabay, aleluya. Haliw iwasak supayam patip kaya sinyataki. Haliw supayar lugar chorinataki. Sino siwasaka tatitun soldado patan kilatanaka. Hiwasak nuwa sinyasawa hanchimpi, huchampi, nyanka supayampi. Amen. Aleluya. Si te jocame hermano su magnuva sitaja, hiwasak iglesia naira katano apanyani. Pero jumate joca supayan yana kapar maita sitaja lang tayatao iglesia haniu naira katar sarayan puirkanyanite. Kamsan shmuni hermanos hiltaña. Porque ni carlitas tan watatito nerupja, kamsasas litas ya que lugaranja. O kamasti monatila tanaka. Humanakah tatitumpi suma saita sipkham haniraki sarakapkhamti tatitun lurabinakapampi hukampi irnakasa humanakah yatipkhama tatitum mayaki kasinha irnakabinakah haniu inamayaki kiti. Hermanos, sitiki wasak naira khatar say munstanha hiltayen munstan iglesia akanaka hal hermanos lureñasat. Kunas hermanos entonces iba a saroja langtayas pigliciaro hilatanaka kamsan chamuni hiltaña kamsan chamuni abin istapkhitcha hilatanaka akapan kara hiltita nicha naira paksinaka hishkakis pachan ichasti pankara suma pero ya kapankara nakalura tutkarakiu ane kanutita nicha akah haneu kahilkit. Esos son inanimados, muertos. Sañani yakapankara, kaukirite hakija, hilapuniwa. Y kaukirite hiwata akija, haniu hilkiti. Está precha, acá pulpito más semana takpayo instas batakanka, haniwa, hiwatawa. Pero, pankarasti, hakisti, hiltaspawa. Y a cambio, hermanos, se va a reproducir. Así es. La voluntad del Señor es que su iglesia se reproduzca, que crezca, que vaya adelante. Aleluya, amén. Tatitul voluntad para hermanos, Giltañawa. Jesucristo, hermanos, Jupajukalaiku, Haktabayana. Ya, haniu hiwasaha, hiwat yusaro arktanti. Si no hiwasaha, hibir atiphir diusaru arktana.
Hiwasa hiltaña sawa. Pero kunasa tech maine hakija, kunas hakija, kanau hiltataj. Naya maran hutar kiris pastor, ¿sí? Amén. ¿Sabes kunaros utilizca? Maran acá payaja ya pa akam wali pok akan kirina kamaki. Ya, ukau amuya yanija, ake iglesia hakiti hiwatach. Chuy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás ya? Chuy, a su nombre. Si tegma iglesia hakchija, hiltaña pau. Tatitu haki. Y tatitun iglesia paja, hiltaña pau. Ukau tatitun munaña paja, ukau tatitun amuyu paja. A su nombre. Amén, sabjama y gloria a Dios. Entonces, chicha, si te hermanos, si vas a iglesia, munstanja, iglesia absuñasao, acá langtañanak, está prit na irakata. Ya, actitudes inmaduras que debemos eliminar para el crecimiento de la iglesia. San Moniwa, ya kasayani hanwali lurabinaka. Hanwali sarnakabinaka, hanwali arsobinaka, iglesian kala apanukunyas, ukau hiltani. Kunala ikutik Paulo seja, humanaka hermano hiltapham, hilatanaxis que hermanos tatito no obra panja. Aquí iglesian hermano utkataina Corinto iglesian ja, hanwalinaka. Amén. Kaukanis amén sabta gloria a Dios. Nairakata, hermanos. Nairakata, istapjita. Si tegma iglesian utjeja unisi siñanaka. Sañani, a ver, pleitos entre hermanos. A ver, litañancha, 1 Corintios 6:7. Okan parlich Pablo. Mira, katim pano panakaja. Astu panaktaipin hach ahuaña nakaut kataina. A ver, 1 Corintios 6:7. Humanaktaipin ahuañanaka. Utkatanakapaj. Haniponiwa achasualikiti. Mirad, humanaktaipin ahuañanak utkatapaja. Haniponiu kuneswalikiti. A ver, sapchilatanaka. Kaukirbi sinorak utkaspas. Acá, hermanos, señani iglesia na ahuaras casp. Astoqueras y sipcasp. Uñisisis caspa. Hani wali kaspat. Hutap kaspat. Vecino na familia na hutap kaspati. Hani hutap kaspati. Urasa wali hermano na ka urasak. Parece que absustan saco de santidad, señano, como tatitun santo, sacup absusin, no se priurasaja. Macutinayak wainaka sin estudias que at colegio France tamayo kaunika tasin, ma iglesia o histarasina. Hani una ya hermano kayati. Istapjitya. Ukat hilatanaka, ukat taipin, iglesia pentecostal jamakino. Ukaneast canta sipkiri. Pero maru mapi hermanos no aras japki hilatanakaja. Pero kalaron utkarakin policía utkarakin. Wankuna que hermanos hierasip nayankiwa humankiwa ukatiniente toxon policía ukatokereja. Humanaka predica paraktasa munaseña, predican amor, predican santidad. Suma koma kasi humanak por rixnuarasip taja. Au kadis urasa ukamar purs. Iglesia ipin hilatanaka. Han hilapura istapritya. Han hilapura ukam unisiñanak utchiha. Matrimonio no yakipak todavía utkih. Chachajaja akamakiu. Warmikaja akamakiu. Ukanakawa han iglesia hiltaikiti. ¿Estás ipkistati? A su nombre. Chahuañanaka si upabloja. Ya, haniut kanyapaki de iglesiana. Amén o no amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hilatanaka kunatsu kam chahuayanaka utkija. Porque kaukiriteja chahukeja. A sopahan atip kaya sin munkija. Ukaja hanchin hakaski.
wawaskiu si pi apostol Pablo hupaka nyunyuskiu si wa lech munaski piru pinispa awen ista pritcha naya kau kamar sawen waluru aka kim surut pusuri juga pokta suktatung ka payan mara iu campisa pusitung mara predict kau kanis gloria a Dios aleluya tatitu yanap oito pero penispa naya apa sin pecahan mamadera no utkit kan mamadera na kamait apkitcha awera kau kika kakap hasta paranaka sipu laya kamumtat akan umanakar predica para krisma kun kamas pas lalu sip khasta nicha Pablo sipi katimpun kha wal kamarana kau iglesian tanta jas khatain pes kamara tunka peskan mara wal kamaranak khubanaka kha akhai to kon kha munasib kanwa asub khamai kons munasib kan kha kau khanisu kamut kha ora sag pastoranak todavía utkha chuy akanani utkhitu hani umanyan khacha sib khatat a su nombre amén pastoranak ora saut naya wal khapa iglesia nakar sartan ese pastor no está tan bien. No, es que le han cambiado de la iglesia grande al chiquito. De eso se ha hecho Kelly, dice, ¿no? Hacha iglesia traiska es que ni sabe monjetich. Opakuns monaskeja. A su nombre. Kaukanis gloria a Dios abtajilatanaka. Ora sag iglesia taipin pas para kiwa. Haniu akam iglesia nak pichain bon khapkhit. No yak diakono staya. Kun hacha diakono nayaro altata arun tap khanyapak kamisak diakon kamarun tap khanyapak ukah kunas kuns munaski kha arsum khamai kuns munaski kha lechi munaski tu kanyana kan pas para ki utkha tu kirina kan hermanos hupana ka khaniu kunasati hukita hermano khau karatoha haniu ganasam tu khapkhit kunasati iglesia poja queja ukarato ganasam pe uno khapkhit hasta aniversario uno khapkhit. Entonces hermanos wal hermano ukarato ki nombre así monapkhit haniu hermanos pastora atención tomukat kamachisa ilis kunaskis kuns monika azum khamai kuns monika a su nombre kunasati ukam hermano unika phataha mamader guay khare apkhat pastora rosa kau kirjilatarus humak ak montak sapkhata ukilatanak. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. A su nombre. Ukach ahuanyanaka kailisiñanaka uka hakurpa yanyasao iglesiata kunasate hermanos ukapsuñanika iglesia hermanos ratuki ujiltani tamsaptas kilatanak a su nombre aukanis gloria a Dios aptaja. El hermano inmaduro no va a soportar, sino actúa según sus pensamientos, según hermanos su querer, su antojo. Hermanos lurani hupan amtabi parjama nayak ukamunta nayak akmunta nayak ukamatua ukamaun akawarken yuriwaita nasiwaita halu kamau parlan haniu kitis nayar kam kitanit halu kompalan pero kau kiritik akayun hermanos hiltata kija saniwa tatitun arupar kamau nayak sarnaka haniu nayan amtabi karkam sau hilatanak kuya kitanak sapkar hilatanaka hiwasak sarnakanya sawa iglesia na irakanaraptanya takija tatitun arunaka parkama. Ani rap kama hem kalich munaf tumanak kha
¿Cuántos dicen gloria a Dios, aleluya? Hilanak kuda kitanak. Ukampis kiratanaka. Iwasan utkistua sumayati chavinak. Si pijiratanaka kunasate Cristo, hermanos, cruzan chakatatakanja. Jupaj, hermanos, maíspan, alajpach aukitja, angelanaka. Tatay kitani mangelanak. Acá nayar hibayiri, mal creab hakinakar hibarayam. Pero tatito kamsatay na chakatatah, alah pachankir auki. Perdonam, haniu yatipkiti, lurabinakapa. Kaukiritik akayun hiltatakanija, alt aniwa. Kaukirite hermanos tatita erajatan ajayuna hiltatakija haniupa contist kanite. Si no se vigilatanaka Esteban Wainaja, primer mártir de la iglesia kun Hamski Wataina, Hechos 7:60 parle gilatanaka. Kunasate kalam upjataina, katat subjatain manur ham markat anka haroja, hupak kilta sisina, satainawa. Allah baca kapak marka histarat unikta. Tatai perdonama haniu yatipkit luratanakapa. Hilatanakuya kitanakaha haniu pan antuku par sarnakap kanit. Hupaha sarnakiniu tatitun arunakapar kamau parlani. Amén sabkamcha, gloria a Dios. A su nombre. Magilaha Kulia casa, wal kamar iglesia en Cascaspao. Pero ajayun sti, inano, ili, ukamas Caspao. Istapkicha. Ora sa kamas papi. Naya huayna kasin ururun predikas kayat. Aire librin pin predikayatan. Ukat hermanos, ukata ipirhutiriu ma huayna. Nayat sipan mauk, champu maukit makau kampi pasitan. Ma kimsa lukanam waina suma istaptat no hupak sutini inpi moti sabkamcha ya kunat kay suti jasikchin moti sasin sapat kampanyan aruma hutantih perhani pinayak amoy kayatih domingo iglesia uruk purin kha aptata trompo nakas aptata ukabola nakakamsata sa bilyaras wal bolsa nakarwinan tatapan ukaten manaya pungkun sayas kayat kotha ukamoteh kamsitos nayaruha pastor jugaremos billar situya ukaratuki unayak amoy tabestra ukat kunatara kakaway na ukam billar wow kamanatay mubach ukat pastor api ukan sito pastor tiene retrasado mental hachas kan kurpo pakwal kamaraniskiu patung kapayan marani pacan wainaka pero ekipansti amuyupan ka wawita mapusimaran piskamaran kamakes billar apnakas trumpo nakapnakas kikilatanak ukamaw wal kamoti nakaw iglesia no tikilatanak uthiwal kamarana ka iglesia ka tatito na mo yo par karoha wawanak bilyara natasip ki trompo natasip mo nasip ki kilatanaka haniu hiwasako kan kanya sa kiti supayam piuyan tasinyasa kau kanis amin sabta kilatanaka ukamak na inakata iglesia apanu kunyasawa chahwayanaka unchikisinyanaka mainit parlasinyanaka apanu kunyas ukampiu tatitun markapaha naira katar hiltani kau kanis gloria a Dios sabta kilatanaka haniu hermanos iglesia tiukanakut kaneja haniu vecino nakaut kanite haniu hermanos familias utkanite haniu fasilut kaspati. Tercer lugar kilatanak cuidaña Saul lahra sabhamcha acá lahram piu paltananicha abelit añancha Santiago 96 lit añani acá lugaran aber kamsi Santiago 96 ukan lit asinyan akamsi pita tito na rupa 1:26 mainitih diusan sum arkatap amuyaschi ukasti kun parlas kakchi ukaha hupapashpau karintasi
diusar arkatapasti inamayakiwa. Sum istaptati mainitik diusar sum arkatap amuyach kunanax parlas kakchi ukaha hupa pashpau karintase. Amén, sabhamcha, gloria a Dios. Acá lajra hilatanaka humanaka tihlita pasmaja Santiago capítulo 3 versículo 5 kan parlas kakiu lajratja lajra hermanos siwa ma veninos atkamau sipi wal haniu hermanos hachayuana karus pasilak hakik apnakek sipi pero lajra roja haniu kitis pasil apnakan puirkiti humanaka circo ni capta televisión san ka sarap khirita alguna vez sarap khirita te richa uka circo hermanos kuna sutkha haj a elefantinak hanicha ukat haj a fisinak saskayata niklatana circo nutkiwa haj au yuvanak elefantinak hay akat sila pacho no pero domar sanmoniva apnakan uywanakar mansuchanya. Amén. Uywanakar mansur tukuyanya. Pero si pe akatatito narupanha hanipuni uhakeha akalak pasela apnakan puirkiti. Haniu mansub tayan puirkit sipi. Wale veninos aptatapuni usiu hilatanaka. Chikapuni muspani kamawa. Si te khomach unikata sita ispikon kha hermanos acá lajra unukis kakiwa charman teknayak akwakis taimin sakot chikapuniti avis unikata siniwa ita ikilatanaka sun kuchuras iskat got ispikot gotra allah akam sikstan kha lajra unukis kakiwa ma kotakas basu komni piktanya ta kunar suinatekis listo abre unikasir sarap khamaya katart pacha hanipuniu iktanu karatusa inak kiti lajrajay unukis kakiwa takikuna samartiwa amparas kayut samartiwa pero lajrapiniu hermanos walich amani puniu apna kani khamakit sipi biblian chikapuniu kilatanaka aka lajrawa takikunar puri proverbio libron siwa lajrao alaj pachar puri istani lajrara ki infernur puristani chahilatanaka apostol Santiago sipihilatanaka uywanaka pasilaka ke khapnake chikapuniwa sirkur saram chaniuna ya hayamara san sarkhti ma kim satung maran sarkh pachat hilatanaka unkirit hermanos marumach kun samkat kunachesas hermanos sirkur mant ma cuñado irpito hilatanaka ukanha paloma naka bicicleta nak apna kapre biciclet sabero hakama kon khatasin muyo kamisitilanak ukat misunira ki hacha uywa elefante nasas qatatat komisunir ma ke toksuni ma yakamchi kutuntaye kiltaiwa ukat muyo yiwa pasila kapna khakeha ukat utkaraki ukan kunasa mununak elefantinak asninak naktai tokso yapre pasilak pero akala khraha ukani malanakat sipansa walich amaniusiu hanipiniu kitis pasil apnak kitsiu ukala khrampi warmiro utaman kanyang kanch ratu ki sutinchi nas komut kom ratu ki arsu ajachit ajach arsua negrat negra arsua chiri chir arsua sunkan arsua kilatanaka pasila ki piniu arsoja ukat giranaka sarte aleluya akala khra hermanos kolyana kayun apna katanya pawa kolyana kayu ukap chamani kunas hermanos el día del Pentecostés hermano kalakhrana khalta tito nyan kalakranaka malakar lakranaka tatito khal hermanos wander kamau la pakayataina hiratanaka lakhra kolyana kayun apna katanya pawa kau khanis gloria a Dios sabta kilatanak amen sab khamaya amen lajrawal kuinasita
Hanipuniu pasilar sutati ma hiltox ma pastor tox hanipuniu pasilar sutat ukalakrat hermano palkataha kala anutataw alak pachmarkan ka kwent maistan tatitoh haniu pasilar sunyakit lakrampi cuida sinya sao lakra. Amen. Am kita ta sumate hermanos han lakrar fasil han wale arunak lugar curata hasta sumaki utukuta. Biblia hermanos chique que sabio aqueja hermanos haniu kuns fácil arskit sipihilatanak. Entonces iglesia naira kataro hiltane. Amén. Sabkama y gloria a Dios. Cuarto factor, hermanos, kunas hermanos necesario. Pereza en la oración. Acá ujilatanakut kanyapa. Jaira siña hermanos oración tocota absuñasa. Amén sabhancha aleluya. Kunas absuñasa ha. Oración loran jaira siña. Ukaw absuñasa. Oración importante. Si dictatitun marca pach oranija. Unikap haniwa hacha milagrunaka justupawa hakinaka sutkana. Amén sabhamcha gloria a Dios. Naya unikawa ito no sé humana kalkunta kusmachao pero al suya kana yanchit radio kau kante hikatas que ukanja utkan hermanos naya sapakiat hermanoja ukasunana Minir kamakin, político nakan, ukan García Linera, ukan jutarakin, ukan reunión nakar, vicepresidentes. Dirigente kamakino. Ma minir wali malakarut khan, istapkhitcha. Kunasa teknayak arun tirit, nan sutihan sutinire kainpe, pero hermanos gilatanak wali khurun, Manuel Satarakino. Don Manuel, buenos días. Hani arunta serikit, oras aruntas que querido. Don Manuel, buenos días. ¿Cómo aquí? Don Manuel, buenos días. Gilatanaka. A su nombre. Pero nanaka hoka iglesia ora pjerito. Ya, ora pjerito. Aukanis gloria a Dios sabta gilatanaka. Chak hermanos uka fielan uka sunanja walkhani hermano naka charman pachilatanak kulakitanak iglesia purtane qawkhanis gloria a Dios sabtakilatanak sidikhi wasakhan hayra sinani iglesia te khana hayrasin oración loranja iglesia hiltanio. Amén sabkhama gloria a Dios. Lora phata tanish lora phata qawkhanis lora phata khaberes ora phasmati o kapiwali chama yaki panakani comprometesin mo napkiteja oranyasti o kawali chama pero tejo mahati phataja tatitun obra nakap milagro nakap segurito ni kata khilatanaka sipita titunarupaja kunasate apóstol Pedro hermanos hiwaya ta khataskana Maruma hermano kipuro hiwainya pahan Herodes hakeha hiwkata enya pano kuchuka japana hiwainya pano hilatanaka. Pero iglesia kamachata inasa pakar arumawa oración lorataina. Amén sabhamcha. Si te iglesia horanik pastorata kiha tatitun milarunaka unikaphat iglesia kirinaka. Gloria a Dios sabhamai hilatanaka. Si pijilatanaka ora pjataina tatito hermanos istatainawa okat angelanak kitalitainach Pedro kispiañataki iglesia joratano kalaiko okatimpon Pedro pastora panja hichuro iglesia humanaka pasila kunchu kinyateptach yakipanakach no kunatarak pastoras hanukam unshunani pach kunatarak pashpak predikas pach kunatarak akam hanukam unchukim orarapim pastoratak. Amén sabkhamay aleluya. Iglesia de joranik mayast asesina pastoram chikorap khaneja. Gloria a Dios. Haniu pashpakaniti marana kapachaja akalokalak yum chiraniwa.
Pero hanitik lurap katak pachpakis kadio. Lurap hanyapao. ¿Cuántos dice gloria a Dios? Aleluya. A su nombre. Amén o no amén. Jesús aksataina upan arkiri nakaparok disipulo nakaparoja. Orap hamsa sawhaita wayataina. Pero marit kut anitanukat kamachataina sa. Ikirat hikatataina. Ikirata. Ukama orasah. Marca pa karhiwa. Pero hiwa sasti hilatanaka. Haniw atip kaya sinya sakit. Kar kaya sinyam. Amala kaya sinyam. Hiwa sa atip kanya sao, hermanos. Oracionam pitakikunsa. Kaukanis gloria a Dios saptakilatanaka. Pesque lugarana. Si te iglesia hiltay monchija. Hermanos, yate kaya pau tatitun arona capa. Si te joma hiltay iglesia hiltay monstaja. Interés tiene que haber interés de aprender la palabra de Dios. Y aquí para caja, na caujalut pachao, na ira domingo Biblia psunave otapatja, charmantiu mau que piscurta ne vayapke, polvonta tu katricina o kaman canistara sipke. Lunis asti, haniu hermano sumaja unikatkat. Martes asti, nada. Miércoles. Domingo algo que aquí para acá, guarmiro y aquí para acá, Biblia, para rapita y piscura rapita. Hermanos, haniu kam iglesia naira katehilt kaniti. Tiene que haber interés de aprender la palabra del Señor. Kaukanis gloria a Dios sapta gilatanaka. A su nombre, gilatanaka muspar kanya orasaja. Y aquí para acá, señatunka pescan mara. Patung mara iglesia rasist kapkeja. Hani un text repite hiratanak. Ni un texto sabe. Kun kamara que hermanos supayam nuta sinu kahilatanakast. Kunara que atichanist mainina karust. Amen sabhamaya. Kunasa te pastora hermanos predicas queja ukaratu kunslora pastora. Ik churta no. Kitisi que joroja. Arum sarnak erinak, kogoteronak, haichkaterinak sarnak. Iglesia haniu ikinya kiti, haniu alojamiento kiti. Acá hermanos tatitun, hermanos cuartela pao entrena señataki. Acá hermanos si vas a jontanya sawa, Biblia saptata, lápiz saptata, cuaderno saptata no tañataki. A ver, está. Naira domingo, pastora can predictat, pastor Casiana nicha. A ver, hermano, na kunas pastoras predicaba en era domingo. Sapjitai. Chuy. Sapjitai ampis. Yo te si pata micrófono un pequeño. A ver, kunas predicaba ahí. Ni atención sus cupkiti. Chuy. Ukam ti iglesia el tayay munta. Ukpumakyati chat mainina karo. Kau cámaras iglesia. No hay interés. Haniut kit hermanos ya ticht sara. Ma costumbre que hermanos urasak católica makektan católico ha mis istani waya. Ya hasta naira tipun yamas latino kat misaphan hasta tatakurena ka. Amen. Amen. Misona nikuna satapa. Que vas a orar a pachpa que están escudriñar las escrituras se jailatanaka uña ki pap ham tatitun aruna capa o kan ki uviña y hakanyaka uña ki pap hama am hasib hama kun hamarak iglesia naira katril tayaniste han tatitun arupiat kanyani mara maranaka Kuya kitanaki stapchicha, taikanaka. Biblia sarakis Timoteo vainaja. Avicha pauna iraka tatituro hermanos, tatitur iausataina, tatitunaruna kapiatataina. Ukan pucha paja Timoteo mamita pano, uka mamita yati chatano anakaparo. Hanitu manaka istapta hermanos Wesley, ukanakatja.
No, ukanaka hermanos, siva, mamita pa hermanos, alwat urayiritaina, Biblia tichiritaina, wawanaka paja, summa tatitun predikirina kapa umisubayana. Kunas kamara kumas hermano iglesia, costumbre, ni ma texto. Ukamat iglesia hermano Hiltani, kunasa de hermanos maili hista macha hermano, kaukanki San Mateo, kauks takasktaha. Antiguo Testamento que akanks machaquino hay haniut hichakata harakisa chuy hilatanak kaukankarak Apocalipsis Antiguo Testamento kaski ukas canta siraktan domingo kunanak cantas tanja viva la escuela dominical yati chavik sumapan kuna yati katasut hiti ukamat iglesias hiltas pa uka haira sinyanak yati kayanakaha apa no kunyasao hichak interés tomatak amén sabkabay aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Biblia lit anyancha 1 Pedro 2:2 lit amcha kamsi sukalugaran ha Apostol Pedro sipi ukalugaran ha humanakah asuwa ukhamay humanakah munap ham tatitunaruna kapsipi 1 Pedro capítulo 2 versículo 2 ukalugaran akamsi ukilatana kulyakitanaka. A ver litanyani kamisatih asuwa baja taikapan lechipa takasiha ukamarak humanakah kunatih akayun aski uktakapjama. ¿Cuántos dice gloria a Dios? A ver esta abritcha manakalarup khatao hishkawa wanakah mamitan purek mankapan kitis yatich pachak lich umanja mamitan nyunyup takanja humanakar yatich ne uktamti purek mankanka nicha haniwa nayak puchana karit fiska puchaniu hishkai melach nasiha Ratukio kam takeja mamitan chuchup apenas hermanos maukit warari hasta uña hermanos ani uña tatkit warari ja hakam chirim tapit pacha chush takej rato porque hermanos instinto por naturaleza ukawawaj hermanos hiltañ muni autiwa akachakanukat pisi hawikam sista titonero paja kamisatej asubawaj taikapan pichup taktija ukamarak humanakaja taktap hamsipi kaukanis gloria a Dios saptakilatanaka kaukanis taktap taukam hichuroj yakip kulyakanakilanakaja kun si akibuaina nakajaber en vez de estudiar para hichur partido nakautkitani pilot matakeni nakaja walot que somanji distana waina nakaja yatip khani kitis cuarto de final kitis finalista na kusu kiatip pero tatito nerupistam cha chakata yakipa todavía kulyakanakak idade ni kasin kakapeki kasin novelana ichu kasipkeh kunay manukan timpirdiskeh akan sipi asuba kamisteh taikan lichip taktkeha ukamay tatito narup taktap khanyani si te khomach umata tatitun lechipa tatitun arupiatita ha ukhay machakanakar churchita haniat katasti tatitun arupsti kunarak churatasti taktanya sawa tatitun arunakap asuwa wanakama kaukanis amin sapta gloria a Dios hichuru tatito bendis panakaro nakaro si te khibasaj hermanos tatita era hatan tatitun markap hiltayay munstanha iglesia akahan walinak maisaru apanu kenyap amen and amen chahwanyanaka maisaru apanu kenyas sabkhamcha chahwanyanaka maisarua apanu kenyas haitanu kenyasau hakunu kenyasau ukatha hanwaliar subinak akal akhrak hermanos benin khamau uka hanwalar sunyanak hermanos maisaru apanunakas lakhra orasak usuchi hilanakar kulyo kanakar lantzai maisara panukanyas amen sab khamai gloria a Dios ukatsti
Hairasi oración lorañanak. Hermanos, maizara panucuñas. Oraña sawa tatit nairajatan. Caucanis gloria a Dios saptajilatanak. Tatito naruna capa, suma ya te cañas. Amén o amén. Hichatardin tatitur maisiwayan. Yanaptita tatay sañanía. Tatay nayak akiglis hiltaya munta. Humak kamiste munta o kamarak munta. Caucanis iglis hiltaya muntan hilatanak. Muntata nicha. Mainyani ukamah. Mainyan tatituro. Tatito akahan walinak tatay. Nayasina sumanaira katan hanwalist. Pantkasta tatay. Ukanaksa tatay komashta oyera kitay. Hani unayak tatay lang tayay munti hila nakakaru. Hani unayak iglis atrasay munti. Nayak aka iglis na ira kataru hiltayay munta tatay. Cuidasiu parlanya nakahats. Oración slurawa. Aruna kam hitok sarus yati kanyata kiu tatayus kusi. Kau kanis maisin montan pastani pham chahila naka. Kulya kita nak. Orasiu enya naka iglesia tak. Nayak munarakto. Ukat palap haraks maka iglesia hermanos humana caro. Marana karpurtanirist. Walilum chirkamas akan mimuranak kamak. Kunja kusisiñaspas. Ukau tatitun voluntad apaj. Tatitun hermanos munapaja. Ukau hilatanak. Ora si pañani. Saita si pañani. Kau kirisa kanayda katar hutan munaptah. Tatitu inas chuy mama liam ktawa istama. Pastani may ora oiñani. Ake iglesia tak ora oiñan. Pastorenak ora oiñani. Kitisan muntanja. Hermanos walja obijitaniña. Kindi san montan iglesia hiltayañ. Nayas monto. Takpash pastorani montan. Dos ukanak aurasaja atajaspa. Lang tayaspa. Hanil tayaspa. Ukanak apsuñasao. Ora si pañan ampar loktas tatituro. Alah pachankir Dios tatay. Akaurasana tatay arunakam na yakpar tawaita. Tatay humauyata aka iglesia tatay tanta chavipa. Kau kasa kalugaran miembro utji. Kau kiris tatay hayapacha kalugaran tanta istasi. Kau kiris tatay akasimana kisa kapaksis purtaniraka kalugararus tatay humausumiyata.